Akusiye wonke umuntu ojabulela impumelelo yakho nento onazo empilweni. Yekela ukuthi la ufika khona uyakhuluma nezinto ongakabuzwa zona wena soyazikhuluma. Asikho isidingo sokuthi la uqhashwe khona la uthole khona umsebenzi omusha mawufika nje ngelanga lokuqala wena sokhuluma ukuthi hayi mina enye imali ngaphandle kwale ngihola lana ngiyenza ngokuthi ngine catering company futhi sinalo mama sekhaya siowner iveni manje le veni sinokuyisebenzisa ngama weekend uma abantu bathutha noma bafuna sibathwalele into ezithile. Sokhipha indaba zakakho zama side hustle ukuthi enye imali ingena njani. Umuntu udibane nawe izolo somtshela ukuthi hayi mina ngihlala endaweni enje maya ama rates akule ndawo ayadura yonke into yale ndawo iyabiza futhi abantu abami ne transport ne school fees siyadura. Azabuza umuntu kanti hawu lezi zinto ezidula kangaka uhlala kuphi? So yasho ngihlala kumasababa nje nanje futhi mina abantu abami bahamba isikole esibizwa ngeCairo lapha eCairo ba street bafuna uniform iphelele bantwana bathenge ku tuck shop yesikole bangafiki nokudla kwabo lezi zinto ziyabiza. Khuluma kakhulu umuntu udibane nawe izolo sewazi ukuthi abantu abakho bafundaphi bahamba ngani mabaya esikolweni wena ama expenses akho enyanga ayimalini. La ufika khona khuluma nalento ukuthi uyakhuluma umuntu angahlangana nawe manje kungakapheli hour somtshela ukuthi udriver upakephi. Umthetho wakho usho ukuthi wena wakhahlelwa imbongolo esifubeni noma wakhahlelwa ihashi esifubeni awukhona ukuhlala nezimfihlo zakakho awukhona ukuhlala nezinto ezikufakela imali ezikwenza ukuthi uphile. Angeke phela uthi udibane nomuntu izolo namuhla sewazi ukuthi wena ngaphandle kokusebenza nama side hustle onawo nomuntu ohlala nayo ipartner yakho ngaphandle kwaloko futhi wena empilweni uyafunda uregistile neUNISA. Hey kulamalanga umuntu akalali ngibhizi ngama assignment. Obviously sizobuza ma-assignment ani ngoba uyasebenza ma-assignment ani. So yasho hayi ngiyafunda ngenza i-postgrad diploma ngirejistile eUNISA nakhona lapha iUNISA ngiyayikweleta ngifakela ama-letter of demand bafuna imali yabo. Uyazi izinto ziningi. Awuna timing uyaphapha ukhuluma kakhulu kulento yakho yokhuluma kakhulu. Akusibo bonke abantu abakujabulelayo kulezi zinto zakho ezikuphumelelisayo empilweni kulezi zinto nazo kulezi zinto obhizi ngazo empilweni. Yekela ukukhuluma ngama side hustle akho, yekela ukukhuluma ngama next move akho, yekela ukukhuluma ngokuthi abantu abakho bafundaphi babhadala malini kwenzakalani. Uyangifrustrate.